السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شنوار كم نجا كم بيا؟ فيا جرتا نجامي. قالت ربي الحمد لله أبو يرودي أرتو بودن سر قد بيت اتيالي علي رني بكتكا هدوس الدولة أيه. وين ندي بيت سيدا ولا بيتا ما وما بين ربي أقول أيه. إن شاء الله أنا بيتني هيتشون وموا ومجد دالتنا قرته أيه. واو مجد دالتنا قرته نجي بيتا هدو كسن دقيه فتو جرا تي قرته شيكوتي وايتنا دبرسيتوي حمدا شجابرس جلس هنتما لالوان كان رتي أما دبي في قرته سن فتوى في شجابر عبد الله في جعفر بيان قرته غوتن أيه. بكتكتي كبيوان سرت رياكتي غودي وان سن أجي فني بيتا وان كان جزء أجي فنو أتي أكبر جت قرته جدال كنما بدو ada جت أيه. شيخ جعفر هريا كونغا شيء juga makanya saya jala badena muda beliau Islam kana innamo namatik ada aja Syekh Jabir namatik marra namatik ada aja wa ammo bayan Jafar bayan sakajeti gudda aja fi yani Jafar to kacha waan kanarratti bakka tanatti guddaa jaa bakka tanatti qaajaa wanni kun akkamii jee beetee bilis dura qabu sitti fakkeessaa beetee Hamzaa Shajar ayyee ulamaayin akkamitti waan kana yoo afaanuma rasuularraa akka gartee nur as ga'u ta'e akkamitti afaan dubbataa kajoo kunna dhibeetin sheenawar kan dawwalee gaafadhu malee jee si dawwal bareeda jazakallah khair jazaa duraan dursee amriin dajjaal shakkii takka malee jaddaal akka inni bahu laa nashukku shakkii takka hin qabnu jaddaal aakhiru zamaan akka inni bahu akka nabiyullah Iisaan isa ajjeesu shakkii hin qabnu tagartee ani akbar jeesan riwaayaa muslim duraan dursee Hamzaa Sheekh Jaabir duraan dursee hadiisa gartee jaddaal akka jiru didu jira sigalee akka jiru didu jira جاء في صحيح المسلم جاء ندف في صحيح المسلم عن إمران بن حسين إمران بن حسين كن صحابي جليل صحابة أجائبة خغرتي ونين أنيو من حجر اسقلاني الرادبتو نما غرتي تكامتا ندوكو بنجين وكانت الملائكة تصافيه إمران بن حسين وانجو قال سمعت لا نين دغه غرخيان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية مسلم حديث مسلم سمعت نين دغه رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع ربي يقول خجو ما بين خلق آدم جدو غرتي اوما آدمي في الى قيام الساعه نقاف قيامان دابتوتي خلق اكبر من دجال اوما غرتي كان غرتي اكبر من دجال دجال غرتي غدا أكملت أوما خنو حديث ظاهر غرتي حديث وان غرتي بكخيشة يا خيسا فودي متي ظاهر غرتي حديثان كريان سيغلو جرامي حديثان دايركت كري حديثان دايركت كري أما اللي آيتان غرتي أني فيدي آيتان غرتي أني دبت فسرس حديثان أني رف فسره آيت رف فسره حديث حسن ديسيتي آيات فسر أستاذ حمزة شيخ جابر يجو سيقاله الرب فسر أنا مو أنجي آيات نغرتي آيات غرتي ربي سبحانه وتعالى دبته جدالي في لا جدالي في دابا في أدون أنجا چيمباتو غرتي چدورتي غرتي توبان نكي بلمتي غافا آيات نسدين تنباتي هنك بلم توجي رسولي صلوات ربي السلام عليه سيقالو جرامي akan qeebalamne gartee dubbate ergamaa rabbi hadiisa sanillee hadiisa muslim dandaw hadiisa gartee fudhatu hadiisa didee jira galee hadiisa gartee waa'ee dajjaal akka jiru didee jira dajjaal gartee khuraafataa je akkas Hamza gartee sheekha
liwaa islam rabbi umraa sanaa dheeressu inni hadiisa kame inni xiqqaadha nama akkaan xiqqaati nama mataa qiciicati jenne mataan qiciica laaladu mataan qiciica gabaaba jechuun beeyta laalama dheerinni aadam mitira gartee anabi aadam mitira 29 sigale mitira 29 sigale dhumdhuma gartee 60 mitira 29 dhufa mitira 29 dhufa ولكن دجال متيرا هنغنا حديثة تنغر سيقالوا جرامي أنت ياران دابن سيقالوا أكسي بارك الله فيكم جزاك الله خيرا غابر دب متنان في بيتين غرتي سيدا وليس غافة دي وام كان غايدو أتي يلاقو دوني سنبر باجة سوام زانس بيتا أكا برتي أكو مولين بينو واية تناغا نجزي في دي كسي والمدي كبو نما فقيتا دبي نماتي مموري غرتي نماتي ففتي بيتي كجايتي لغا كمالي تنافو أتي أمرين دجال شكين كيسان جرتو نمني حديثة قرآن فرچو قبا حديثة ضعيفة ديدي منكرة ديدي سيقالي حديثة موضوعة في ضعيفة في منكرة ديدي ولكن حديث رسولة أوتيت القرآن مثله جي رسول صلوات ربي السلام عليه قرآن في حديث غرتينين كان نميد حديث سيئة فرأيشون تركم حديث نقول حديث رواية مسلم في بخاري سيقاله حديث مسلم في بخاري حديث نقرتين متفق عليه حديث مسلم حديث أبو داود في ترمذي في مار الليمتي دبين دجال يجو دجال يون جره وني رسول صلوات ربي السلام عليه رامغان فدان ونجو فنجرتو سيقالوا جرا مالف إدلي نمر رابلي ساجا وان كانت أمنو دربون أكيدا بليس نمر رابلي ساجا غرتي موسى سوالا مجزيمو نمني واي جدال كان خيستي شاكين تكو مقلبي خيستدون واي شيطان في جني هنجرتو شاكين خيستدون ملايكة نمني أكيدا نمك أيرا جيت غرتي فتوى ورجرا بيتن سواي تنا هدو هردو فجرا أكيدا وجولي دابر لال دجال تاكجي ياجوج في ماجوج عذاب قبري ونكون عذاب وني وجك أكيدا وجولي دا علم الغيبي سيقال وان غرتي ربي سبحانه وتعالى دبته تنافو وان كان غرتي ادو خطر ونخوني تنافو وني غرتي جرو ايغا رسول صلوات ربي السلام عليه صلاة بودت مغنفت ايغا نونجي دجال جلو يوجن رسولك يبسيسو تاتي رسولك يبسيسو لين دبي غرتي خطر ايجو اما سيقالتي دبي اكس ناقل تكا أكس أستاذ أمزا سلام ناف نتيجرتي وان كان فتنو ما زبنا تناف قد ربي في فكذا وما تيمت وما تيمت خير ما في أستاذ أمزا اللي وان دام نفرتي وان كان قرتي إرادة بي دي سي سيقاله أكس مالف أكجرو تادي سدي دجرا غافي تكن كبغا مي يونا كان كيرا كتا أيه أنا كم بيجابي وجا سجل بيه وجا سجلان كنا كيستي أصلا تكاب يتدي بني أبان كيلا دوبا أمري تبيتا أيه أتنا ما هدو تسير دفا نما هدو سرقي فتا جت تكو أكيد نما هدو تبرتي وان سنيف دواي قد أبيتا دوغا kita garte duain irrajal tun duaida ta garte isa da kabdu mali na fimta duain na gosip بابا خي بانتا أبا خي بانتا أبا خي تبي أبا خي يوغا تقال ولنقر ندوبا أكرمي دول يادو تره وانغو تلال بيتا رسول الإسلامي أيه في تبدا في تب أيه صدقان أكام قرتي إسا خمسرتي رقبدي قرتي إن شاء الله قربي ناقودو في ناقم مچيف تامي قرتي دوا مناقو تفين جيتشو أيه duraan dursee abbaa kee rabbi rahmataa godhuu fi rabbi jannata naa qananiisu ati waan gootu tokkoffaa rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi waan je idaa maata ibnu aadam inqata'a anhu amaluhu je illaa min salaasati ashyaa je ilmi aadam wayta du'e waa sadii malee dalagaan isaanii cittii je waa sadeenirraa ati tokko waladun saalih yaduu lahu ati imma ilma gaarii hagartee abbaa isaatii du'aayii godhu sani duubayati ati immoo waan gootu صلاة بودا جزء أباخي هذا تشوف يا رب أباخي يا أرارميف قبري سارودة من رياض الجنة قولي صدقة أمو إراخنا دو جزء كمسجد جارن جزء قرآن بيتي مسجد خاي صدقة الجارية مالين قولين إن شاء الله مسجد جاريانيس خيس فوزيف مكا أباخي تيم سيقاله تنافو دعائين
taati gootu darani rabbiin immoo abbaa kee sadaqaan ati kennitu sadaqaan tun tutfi'u ghadaba rabbi dallansuu rabbii irraa dhaamsiti tutfi'u harral qabrii azaaba qabrii irraa dhaamsiti sigalu jira sadaqaan ati kennitu kanaafuu inshallah rabbi rahmataa godhuufi akkas godha baarakallahu fiik maa jette rabbi umraa isaa dheeressu irraa rabbi isaa dabalu amiin amiin galatoon jazakallah du'a manaa gooshe Hello. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. دقاكم أي الحمد لله. مالجد جاتنك أبا شيخة. أيه شيخة واي جروبة قسمة تنقعين ورباتي. أيه كيزي كان أمان تنجدي ورفنو كجملي أمان تنوتي خبر رفنو كيزو ما تناو زي يوئني سينو. أيه أما دبين تو كجملو كنك حراما وني كنكم. gaaf tokko dubbii tanarraa dubbataniiti warri gariin nabiyullah ibrahim alayhi ala nabiyina salatu wassalaam nabiyullah ibrahim kijiba sadii kijibeeti nutis ni kijibnaa jaa warri gartee keezii qopheeffatee biyya alaa deemuu jechu sigalu jira kijibni kijibuma yoo wanni inni gartee rakkoon irra dhufte dhugaa yoo taate waan dhugaa yoo taate dhugaa kijiboo taate kijibaa kijibni haraami hangasuma dubbiin sigalu jira milaal sigale akkana nu godhanii fi akkana na godhanii fi gamas na qabanii fi achi na qabanii fi guyya beekana hidhanii fi akkana ta'e cafaqamee akkana ta'e kijibnaan kijibu dhugaa taanaan dhugaa dhagayuu jirtaami kana duuba gartee nabiyullah ibrahim alayhi ala nabiyina salatu wassalam kijiba sadii kijibee nabiyullah ibrahim kijibee ni kijibnaa jaa kijibni nabiyullah ibrahim gartee gaafa qiyamaallee uzrii himate kijiba sadii kan sadii je sadeen kun akkama lafaa ka'ee duniyaa jecha kijibe nabiyullah ibrahim duniyaa jecha kijibe nabiyullah ibrahim alayhi ala nabiyina salatu wassalam tokkoffaa isaa ijoollee yoonan sanama keessani caccabsinee jeen kana duuba gartee kaanii deeman gizee deeman warra gartee sanama kana eegu warra charchi akkana urjii wallaaleeti inni saqiimun je urjii kana wallaaleeti inni saqiimun arana dhukkubaa jeen kan dhukkubini na dhukkubaa jeen urjii wallaalee jechu kaanii kutan isaan inni ol seenee sanama caccabse kijibni dura akkana ol jeeti urjii laalee na dhukkubaa jeen akkana samiitan ol laalee na dhukkubaa jeen ni dhukkuba yaanii dhiisanii deeman immoo ni dhukkubsanne wayta isaan deeman charchii seenee sanama isaanii cufa caccabsee guddaa irratti qottoo fannisee biraa deeme amma kaanii gartee aboo eenyu gartee kana sanama keenya caccabse samiinaa fatan yuqaalu lahu ibraahim jaan mucaa tokko gartee ka dardaraa tokko ka maqaan isaa ibraahim jaamu gartee kalee dhageenye yoona ni caccabsine ka jedhu fida ni fidan si kana godhe ibraahim anaa miti eenyure guddaa kanaatu naa wajji maatii xiqqaa gabbartan jee caccabsee qottoo asii fannifatee jeen fasaaluhu min kaanu yantiquunaa jee yoo dubbatan warri kana caccabe kun yoo dubbatan salamni kun gaafadhaa jeen amma maal jaan walii galaniiti boo'isin waan hin dubbanne gabbartanii waliin jaan jechu sigalee waan hin dubbanne gabbartanii jaan wayta kana kijibni lamadaa maal jechu guddaa kanaa cabseedha sadaffaan kijibni gartee nabiyullah ibrahim uzrii himatee gaafa gartee saaraa wajji deemu saaraa jaartiin isaa hidaa bara bareetti jaartiin nabiyullah ibrahim alayhi nabiyina salatu wassalam masrii dhaqan masrii gizee dhaqan mootichi masriidha jaartii namaa dhiisu jaartii namaatti hidhaama raqabee gartee si jalaa fuudhee wanni godha kana duuba gartee maal si taaltun jennaan obboleettii jeen obboleettii islaamaati obboleettii islaamummaati sadeen kana cufti gartee li'ajlillah rabbi jecha lameen rabbi jecha kanallee gartee tarabbii himee jechu obboleettii gartee obboleeyyani namni muslimni cufti almuslim akhul muslim hin jenne innamal mu'minuun ikhwaan jenne rabbiin jeemoon jenne akkasi nabiyullah ibrahim waa'ee rabbii fi gartee kasitti kijiba sadeen san dubbate duniyaa jee namni kijibe kijibni kijibuma akkasi yoo dhugaa taate rakkoon isiin rakkatte yoo dhugaa taate dhugaa yoo deemte himte kijiba yoo himte kijibuma haraame jechuudha akkasi wanni biraan jirtu. Ayyee gaaffii lammaffaa dabaladhu sheekha gabaabduudha. Ayyee.
obboleessa kiyya tokko Suudii jira Suudii sana ture. Suuditti hidhamee ture. Suuditti hidhamee warra qaba walumatti hidhaa wal biraa deemanii ijoollee lama qaba. Warri isaa biyya jirti. Inni walumatti Yaman seenee Yaman keessa osuma nagaan dalagatu jiruuti. Harasti biyya Suudii kanaan ol bahee dalagadheetiin makiina takka illee taatuun dadhabsiisti gaddeebi'aa jeeni hayaa jetteeni adda bahan. Inni hin beeku uummanni Arabaa kun makiinaa ashiishaa sanarratti isa fe'anii fakkaatee achumatti walirra achitti qabame. Almuhimaati amata tokko saddeet hidhamee ture. Hidhaata sanis fixatee waa hundoonni ijee jiddatti gabbatanii shuuyeessitti hidhamee ture. Shuuyeessii keessa ture fixatee waa hunda galuuf hin deemajee dawwalee fi isiitis waa hundoonni ijee odarraa koronaa kunitti dhufe. Faraqaa koronaa osoo taa'uuti amma immoo osoo jaaniiti bakka achi keessatti hafee wajjooluma Suudii kana wajjool makamee hagammaan sanaa hin galu. Niqaan isheen immoo wanni jiru jiru namni niqaan kan kee hin jiru niqaan kan kee mashruufaa seekanutti hin jiru kan mashruuf seekan niqaan keessan hin jiranii jiran. Ani immoo sheekatti gaafadhee dubbii kana addaan baafadhee siyooti jaa hin jarjarinii hin jee. Dubbii kana yoo akkamitti ilaaltan. Bareeda. Amma torba moo akkana gartee dhugaa mana hidhaa jira. Mana hidhaa jira masruufne. Si galu jira? Niqaa. Idduudhaan inni kun idduudhaan achi keessatti illee huccuu uummata poolisii kanaa fi kana achi keessatti afaan kanas ni jira. Takka achi keessatti uummata poolisii daddalagee waan qabu. Ni ergaaf achuma keessattuu daddalagee uummata garee. Okay, dhiisi uumaa. Ni ergaaf hayyee eegi. Ni ergaaf hayyee. Fedhu ni ergaaf fedhi narguu faayanu dhaggeeffadhu. Ammoo wanni jiru takka. Yoo inni ama torbarraa ture fakkeenya ama torba ture ama shan ture yoo masruufne nikaan hin jiru wanni jaamaan jiru dhaggeeffadhu jolotti. Nikaan hin jiru wanni jaamaan jirtu. Shari'aan akkasiin jirtu. Yoo gartee ama torba ni dhabame ama shan yoo ni dhabame yoo isaa ama shan kan masruufin taate aboo yookaan masruuf yookaan hiiki jechuu dandeessi mirga qabdi. Isiin ammoo ustee taa'u jirti. Si galu jira ustee taa'u jirti. Eegu jirti. Takkaa gartee na hiiki hin jenneeni. Inni taatu hunoo hidhaa bee ama torba sin masruufne nikaa sirraan qabu wanni jaamaan jiru. Nikaa yoo inni hin tuqin nikaa namni tokko ka tuquu danda'u hin jiru. Nikaan isaanii ni jirti. Nikaan ni jira namni tuqa hin jiru. Kanaafuu walitti deebi'uu danda'an. Akkas. Alhamdulillah jazakallah khairan sheekha galatooma ulfaadhaa du'aa'ii bareechaa nuu godhaaf yaaboo du'aa'ii godhaaf sirriitti qabduun beekni adeeratuusi. Amiin galatooma. Haayye. Aye galatoma. Waalaikum salam tullah. Alo. Assalamualaikum. Waalaikum salam tullah wabarakatuh. Alo. Oh. Sekolah libir. Libir. Libir jadi kan sagale kana deesa. Dubbii sagalee gad deebisu tana. Nama hedduu gartee koomenti na balaalaifatee jira. Mana duubaanillee sagalee natti ergan. Gattaa'ii jaan nurraa gattaa'ii jaan. Dubbii gurra qabatan tana irraa dhaabbadhu jaan. Yoo sodaattee. Kana gaddeetaa hedduu isin barbaada. Wallaa adda isin waa gaafii waliin isin gaafachuudha. Wallaa yaani uumaa godhuu danda'u. Haa gidee biraa dawwale. Yeroo biraa dawwale malee. Gaafii daruu waliin isin gaafachuudha. Waa takka. Inta'u. Kala saya gaafii isin gaafachuudha. Gaafii daa'imatu armina jalaa ta'e. Ayyee. Halo. Aye daimo itu amri na yala tete. Daimo tuna abatti ise dalaga Iran Saudi Arabia jira daima abatti ise dalaga demena daimti ana obase tu mana harka borase rafe armin jala tate. Malla yala tate amri tate. O anan obase tu ma inni ira chiseti ajjesemo mokamati ruin kaisabat. Armin ya harka borase raf maet walla kamte ukamte tin benu kamte ukamte no rafe dammaku abban jirtu da abban gize rafe dammaku daim nin jirtu duute daim tin jirte duute jirte wan kana she jabir ille gafanne jennani soma qabdani min duute jirte soma na je
Sejjabii lafadhee jennaan sooma nu qabdanii silaa masuulinnatiin sirraa daa'ima laazima soomuu qabaa abbaan yaanii. Jeeftan Akkam yaanii sooma kana soomuu qabamoo? Allah jeeftan. Khalaas gaa akkuma sheekni siin jee kaa ilaala inshallah akkuma sheekni siin jee sanni adaba yaa buleesoo daa'ima rabbumaa ta'u. Maal jettan? Akkuma Qaamamte fe'amte isillee hin beennu daa'imni abbaan yoo ol jedhu andaamte armi taatee jirti jedha fe'amte ka qaamamte illee hin beennu. Aannan moo baasiif man garaa jala kaa'ate. Garaa jala kaayyate. Garaa aanan obaasee garaa jala kaayyate. Irra gara galee dhiiroo an beeynu ayyee meen ilaalla inshallah ani ilaala. إن شاء الله يلا يلا لا أنا دايما أشوفك أيه